Matur suksema majang ring pangatur acara santo galasane becik punika kapica ring pasikian titiang. Punika taler majang ring Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI Padenpasar, sanedahar wangian titiang Bapak Ibu Guru lan staf pegawai SMK PGRI Padenpasar, sanedahar kusumayan titiang lan siswa-siswi iriki aneh banget tresnan sihin titiang. Sadurun titiang matur ametra pinih ngiring sarang-sarang ngaastiti bakti ring ide Sangyang Widiwasa majalaran antu ngucarang panganjali umat. Swastiastu. Mogi-mogi sangkaning paswecelan asung kertaware nugraha ide prasida titiang ngiring ide dane sareng sami ngemangguhang kerahayuan lan kerahajangan jagat ring gemah lan galahe sane becik punika. Lugrahayang titiang ngatur amatra sane mamurda ngajegan budaya Bali. Kawentenan Pulau Bali punika pulau wisata budaya sane sampun kalokta keduru negara. Sampun sami uning tur pawiken punika sami ngawiten jagat Bali kaprinama oleh para jenana Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, Pulau Surga utawi Delas Parasides. Napi sane kawinang Pulau Baline kaprinama asapuniki sane ngawinang Pulau Baline kaprinama asapuniki terkesenangin oleh para jenana Boyotostios punika santukan keasrian palemahan Pulau Bali kantukan malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinan sapuniki iraga sareng sami pateng rajagan budaya Bali. Mangda budaya Baline tetap asri lan lestari. Singgih sinunggil nenten kaanggen tur ngawarga seni budaya Bali. Wanta bahasa tetabohan lan igal-igalan sane punika tetami utawi warisan saking leluhur Bali. Pinuna titiang mandeng budaya nenten rusak tur ngiring sareng-sareng lestarian budaya Bali. Idadane miwah semerta sareng sami banget kerusmayan titiang asapunika titiang pasida atur ring galah seni becik. Atur banget titiang lungsur gang ngerangna pangulpula wenten titiang sane munggah ring asara antuk prama santi om santi Om.